Hello guys and welcome back to my channel. My name is Sala. Please do not forget to subscribe, comment, like, and of course to share this video. So popular SANGOMA Gogo Makhephula addressed a topic regarding how long it really takes for a Tosana to be initiated or to twasa for, because someone said 3 months is enough to be a SANGOMA. Well, Gogo Makhephula has disagreed with that statement and said that it is not even close. A true Taswana is supposed to be there for over a year because of a lot of reasons. So basically this is him explaining everything. Please do check it out and engage with me in the comment section. Subscribe if you haven't yet done so, and also follow me on Facebook so that you don't miss out whenever I upload a new video. Thank you so much for clicking and watching this one. Gogo Makhephula waitsi thwaso ibuima 3 months a ke bone nna ntho ya motho a re nna ke thwasitse 3 months ke ngaka wa yaka ka 3 months a o itse selo a tle mo wa reng ke thwasitse 3 months wa itse o ka re ka ba le black wa itse bongaka batho ba tletse ka o te taola. That's why re wa itse ke ho nyaka protocol o ka mbusisa ka mawa o krelo le mawa dololo stlare dololo a itse selo ho thwasa ho nyaka nako motho ba ka mo thwasisa ka 3 months ho ne le mabaka a mo hapeletsang ke le hore bana ba iwane or something, then ba fitisa mmereko ola wa ceremony wa uira but ha fetsa ho thwasa motho o tshwantsho a nne tekano ya 1 year to 2 years a ntse a na le ngaka haimo hore a khone ho itse bongaka bo boima ke ba phoporo a se ke ratikilela ko ngakeng ga re je ntho engwe le ngwe ke bona bothata. Thokoza. Thokozani bogogo, thokozani zindlondlo. Gogo Sophie ke nya kwa araba wena. Ke a utseba o ngaka ko bone mo TikTok. Ko bone o ngaka ke a dumela. He ke nya ko botsa ke 3 months ke a hana nna. For my side ke hana I sona ke thwasisa ke ba thwasisa se ke boletse mo di video tsa ka tse ding hore ba teng ba o tlhaba ntse ba mpela molao wa rena ke nya go thwasa so ke nya go ira so ke nya go ira so. We do that, but it's a thwaso e tlwaelehileng ya go tshwana le khale, whether motho wa teng o tlhaelo khalashiana le dingaka re go botse ka 3 months wa itse I so wish re ka ba le podcast nna le wena so that we can discuss. Let me tell you, batho ba 3 months ba nna hantse ke ba biantle ba bang ba ke ba botsa gore no only 3 months o thwatso tsamaya ke ba o tshaba dingakeng ba ba tlhaba tshabile bo 16 ya dingaka khala tsena mafetlo o tla o botsa re he shusha ya nna mo di masinana zelo sa shusha ya hlala phezu kwentaba ya ini he ibotolo le guphi entabeni la irang he sabulala inyoka sa ishia guphi he sibaka vondo ali shayiwiliwang sibaka msila wa inini sibaka nkobelwa ntle sibaka majoy se o tlha di mpandeng tsa o fapana vele o mo beao 3 months khala bona la dingaka ke tshita dingaka eo ke nya go botsa ka bona ba 3 months ke botse kita matende bo tende le kalapi ke bo 3 months bo tende le kalapi ba ba tlaitseng di weekend special ba tsama ba ja cater ya pudi manjomane a manlama ke bona bo 3 months ba. So or ke lena Gogo Sophie lena le holetseng ka modingakeng na e ko lebeletse ke bona ka re motho a holetseng ka modingakeng ka mo hae ka mo tlhanko teng ke ko dingakeng. That's why lena go re 3 months I didn't see any problem because o tla o ne le information e rileng ya dilo tsa bongaka ha re bolele no ka motho a leng soba a sa itse lo re hore thokoza o raeng hore hele phahla o bitsa bomang ba ba seng information any information about dilo tsa badimo ba ba leng lost ba sa yonyaka ka taola re bolele hore le bitla la mamang ko kae no 3 months it won't do this are eng ko nnete a re boleleng ka le shoboro straight le tlhane sa tsebe selo ha re boleleng ka motho a tlhang a sa tsebe next ka dilo tsa badimo hore ho lora ntho a re santse o ireke a ke bolele ka motho a o shiana dingaka a tsena ka moatso ke bolela ka motho e le wa utlwa bizo ha one ba mmotse ba re ya ko ba Makhephula o yo thwasa a fitla a tsena 3 months ha itse selo
a itse se le khona o sa mo ruta gore ho phahla o phahla nako mang re tsoa nako mang o phahla bjang o communicate bjang le badimo ba santse o tlhakantsheng o sa mmereka ka 3 months ka to lena le ba le motsentse le fotoneng ka gore motho santse a be le di tshebetso pele tse di that's why ba bolela di metlholo bjana mo di Facebook le di TikTok ha ba butswa santse o mo apeye o santse mo happy a tsene di photo a gape a tsene di bata a ire motho hore a butswe o ntshe boshuburu bola ka mara tlhoka mola o lokele bongaka o tla motho a tla mo TikTok a bolela bongaka a sa poule bongaka a sa ntshe nthongwe ban ho mo tsia from tavern o mo lokela dipheta wa mo lokela dimfiso from tavern o tla o poula sa Makhephula.